मैं हिमाचल प्रदेश के लोगों की ओर से Nge Himachal nga de yi mimang yong ki tsap shu de phe ki losar phe mi yong la za che de de nga ne chamri shu gi daram sala ni konsa tale la ma choki shuni yin ba de nga zu chama po ba ke go ba shi de Himachal ki mimang da phe mi war mi se twindil yo ba ma se chen chung ki du she tem bu yu ta twen lo sa be na phe mi sor di ki yong min de shu gi एवं समृद्धि लाए Losar tashi dile on the auspicious occasion phe gyalo ne don gya da ngap chu ramni chuyu lui namlo sa se la nge shi je phe mi yong da Himalaya number chor za che da dem ba nga ni chamri shu gi lo sabar lenge kusu se da da chawalam do shide babe yong we min de shu gi da lar ya chamri ta shitele thame shu gi Tashi Dilek once again and happy Losar. Hello, my name is Shashi Tharoor and it's a delight and an honor to send this message. nga shashi tharu yin ngara gazor da dembe nga ni gya ga zo gyurwe zamni sacho kansa nebe phemi yong da mi se konsa kyang gwe tale la ma chola lo sabar chamri shu gi lo sa ni nga ju yi debe lo la chide che gyu da za che dembe go ne lo sabar sonzi shu gyu dere chame su su nami da gabu ne bul hen do toki la rewe du je shi ga yi ba ma se nga ju thumong ki romi ring ta nyam ju che gyu yi du je kebar chen shi ga yi tiya gyun do konsa tale la ma choki ngansur tengu yaya nangi yu chamninji ni chowe chedo gogo jenshi yinbale gedro gi ri membadang chamze mena romi ri chone cheme tuche kana washing pemichu ngwene nganju chiso na chamze gombe dan debe ledon ka mutu bebe rewa shugi yu la dini kyenam ki sozata bu cha yu konsa choki chamze utila tene pemiso ni zamli yongge tona cheyu shido gyu yu nge laryan lo sabar pemisor samri shugu da digi pesum choba yongwe mendu shugu yi Have a joyous, prosperous and fulfilling year ahead. Tashi Delek. Namaskar, Tashi Delek. Tashi Delek namlo satu shebar nye puri chenjung yong la tsamdi Tashi Delek chame shu losa Tashi Delek Terin tuzu keba chengi nimor nye layan tsamdi shugyu dan da yana shungi milo chukchu ring pyo zensung che kyang nyingi pyo minam susu yu tu losa sungzi chatub gyu yiche ngala yu layan nabuzo kusu sedang dan chawa lamchu yongwe myndun shugyu yin मैं आप सबसे तस्वीर ले こんにちは。日本チベット国会議員連盟会長の nye mingla shimumura dan nihon trezo tumi pyodun gyabgyo tsobe tsokso yin nganzor pyodun dan changden tabzo che nyamze trezo tumi gyale mawa yu tiri trezo tumi yongi tsabshu de ngoyne kongsa kyamguyo chimbucho uyube pyo china nyi ki pyome yongla pyo gi losa la tsamdi dang losa we na kongsa kyamguyo chimbucho gi tugun yongsu drubne chi rawan denbe pyo du lotube myndun shushin yu dashi dele tuji che チベットの新年ロサルの幸福を祈りたいと思います。 六三十四日，今年2月2日是世宗年2000。 진다 니베 che ni shu tsaji ni ne pyo gyalo ne dong gya da ngap chu ramne chuyu loi pyo ge losa yinbe nge shishu pyo mi yong la tsamri shugu da da pyo china ni so shu be pyo mi yong ki milam ngun churu chungwe rewa shugu da ma se gongsa tale lama cho jonyur pyo la chigyur nang to batang gani cho kuche yurin tembe mendu shugu yin 라도엔 도 공사 경구 좀 붙죠. 타벤도 샵수 쾌베 레와야 쇼기요. 라리안 페미 용라 로사버 디기 표솜 초싱 시대 다르베 용와 면도 쇼기.大家拢平安喜乐。